14. číslo novinoh Ruske slovo o teraz na 14 bokoch u tižnjovniku piše o rezultatoh vyberankoh, a z naših mestoh ponuknuti informacije o novih tabloh z menami mestoh u Kocure i Keresture, a tiž i o aktivnostoh mesta i organizaciji invalidskih penzionerov u Kocure i Združenja sportskih ribaroh Koljag u Keresture. Ekonomija piše o otveranju kitajske fabriki u Kuli, a tu i napis o produkovateljki kveca Branki Radivojšić zoz Bačincoh. U rubriki Kultura i prosvita zaznačeni večer Tarasa Ševčenka, promocija novoho romana akademika Julijana Tamaša u Verbaše, predstavljanje keresturskih školi školjarom u Jurjove i Kocure, a rozpatrene i jakše čuva ruski podobovi Skarbrus Nacoh. Mozaik upoznava čitačoh zoz ruskima recitatorami, a ljudze roki život zoz Vladimirom Beserminjom zoz Kocura i Sonju Uzelac zoz Verbasu. Duhovni život piše preco ljudzom važni duhovni rozfarki zoz Panocom, a u rubriki sport med inšim predstaveni da kedišnji fotbaler fotbalskog klubu Bačka Miroslav Provči zoz Jurjova.